Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose, yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yes, nk'uko rero mumaze kuyimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 2024. Yes, tudatinze rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko hoteli, utubari, ahabera imyidagaduro byemewe gukora bigakesha ijoro. Yes, kuri uyu rero wa mbere tariki ya 10 Ukuboza 2024, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rero leta y'u Rwanda yemereye hoteli, utubari, restaurant ndetse rero n'utubyiniro gukora kugeza rero saa 8 zo mu rukerera kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane, naho rero kuva ku wa gatanu kugeza ku cyumweru bikaba byakora bigakesha ijoro. Yes, mu itangazo rero RDB yasohoye yavuze ko iki cyemezo gitangira gukurikizwa rero kuva kuri uyu wa 10 Ukuboza 2024 kugeza rero tariki ya 5 Mutarama 2025. Yavuze ko kandi kiri mu murongo wo gufasha abaturarwanda kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka. U Rwanda rero rwafashe icyemezo cyo gushyiraho aya masaha ntarengwa yo gufunga utubari, utubyiniro na restaurant mu mwaka wa 2023. Icyo gihe rero hafashwe icyemezo ko ibikorwa bya serivisi byose bitari rero iby'ingenzi bizajya bifungwa saa 7 z'ijoro mu minsi rero y'imibyizi, naho rero mu mpera rero z'icyumweru kuva rero ku wa gatanu no ku wa gatandatu bigafunga rero saa 8 z'ijoro. Yes, uyu rero akaba ari umwanzuro wari ugamije kunoza imitunganire ndetse n'imikorere n'ibikorwa rero by'imyidagaduro mu masaha y'ijoro no gukumira rero urusaku rubangamira rero umudendezo w'abaturarwanda. Yes, leta rero yongeyeho kandi ko hari byinshi rero byashingiwe hafatwa icyo cyemezo, harimo rero no gushyigikira gahunda yayo imaze iminsi itangiye yo kurwanya rero ubusinzi cyane cyane mu rubyiruko. Ngayo ngo